أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقود منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رشدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إن عظمت ذنوبنا كثرة فلقد علمنا بأن عفوك أعظم. اللهم إن كان لا يرجوك إلا مؤمن فإلى من يلوذ ويستجير المجرم. وفي البداية أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haray mi hiwrake hiwrangol l'islam ka fuɗɗode ɗo en natude mawdu men o. haray en yetti Allah on taguɗo o fonni wa qaddara fa hada wa khalaqa al insana o tagi neɗɗanke min salsalin en morde e loopal feñƴaygal kal fakhar wangol wano ƴundi wa khalaqa al janna o tagi jinnaru ndun ma o tagi jinnaji ɗin min maarijin min naarin in morde e nongal yiite no janguɓe men ɓen firiranɓe en tafsir on ka fular no ɓe firirani en noon. fa hadithuna al yawm yaduru hawla alami al ghayb. hara yewtere men ɗen hande ko woni yiltade muɗum ko aduna wirnaniɗo en mo tawata hiɗen wuuridi e makko kono hino wirnani en anda ko woni feƴƴude e makko si wona ber ko Allah yewti en ka deftere makko ma ko nanirɗen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ma ko yimɓe mummen moƴƴuɓe ɓe tawata tutiɓe ka diina ko ɓen sifani en kon. ɗum ko wano homɓe wana ibnul qayyim al jawzi ma wano ibnu taymiya ma wano ahmad ibnu hanbal wawɓe wano ɓen ko sifani en ma mujahid wano no ɓe tawata vraiment eɓe accani en ko tawen e dina men kanko tawata haray nafa en adna e lahara haray jiɓaki ko honto wonɗen patron maɓɓe noon ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama janguɓe ɓe yewtiri noon o tarakana ala mahajjatin bayda ɓe acci en e henere jalbude hentinide layluha kana haariha jemma mum e ñalorma mum no fota hentinade la yazigu anha illa halik komo tawata on ɗon Allah halki ko on ɗon pet woni wawata fewirde ngol laawol ɗon. Filanike en
imam Muslim e imam Ahmad e hadis nene Aisha radiyallahu anha yo Allah on yurme ɓe maaki wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo khuliqatil malaikatu min nur wo malaika ɓen koye annora woni ko tagira wa khuliqal jannu min marijin min narin jinnaji ɗin ko immorde e norgal yiite woni ko taga wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum o annabi adama tagirama konko nelaɗo sifani en ɗum ko Allah sifani en kanka nder alqur'ana mimma wusifa lakum konko sifana ɗon e nder alqur'anare nde joni noon fi konko wonde yewtude hande yewtere nden ko lande e jababuye muɗum fayda ko ɗum ɗuuɗi e yewtere men nden jinnaji ɗin fi en ala yi'ude ɗi ɗum ɗon no yoni ko goɗɗo inna mi hoolaki hiɗi woodi mi hoolaki jinna no woodi fi alaɗi yi'ude yona ko goɗɗo inna o hoolaki sabu no ari e dalil selluɗo ka nder alquran Allah daali innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum kanko e yimɓe makko ɓen kanko e jinnaji hedditiɗi ɗin ɗi tawata ko jiidi makko ndin no annabi adama mariri noon jiidi ɗum ko bana adama kanko kadi jiidi makko ndin no ndi woniri noon timmudinin tis heɓe yi'a on ko wono ko woni onon on yi'ataɓe ɗum ɗon ko noon ardiri ka nder alqur'ana wo fi honnun ɗum ɗon no tawa e ko Allah tagi konko majjani en ino woodi hay piiji ɗi tawata ɗin ɗon hiɗa wawa ɗi memude hiɗa yi'a ɗi kono hina fo yi'uɗa kulle ko woni kaburure kon hino ɗuuɗi ha han en lannali yi'ugol fof itti noon sikke ko woni kon ka nder ndiyam ñande darɗa télé ɓe holluma ka nder ndiyam ɓe hollete kulle gono to an tigi tawa ko ya sintirta sabuna a yiyano sifa muɗum hino woodi kullo e nder ton hino wawa ɓokkoy ko seeɗani tun si a waɗi e nder ko sa yino memmino anda ko goɗɗum ni kono a yiyay kuran on no maƴƴa ƴawra cippora no wawa ɗi fertiji ɗi ɓe hollata en ɗo huɓɓina ampoule ji ɗi fe couleur ji fertuɗi ko noon kulloy koye wayi ka nder ndiyam kankoy ko noon koye wuuriri ɗe ɗen inna en tagi enen kadi e wawi moƴƴinde goɗɗum Allah no moƴƴinno kulloy koye ɗon koye habbi ñamete makko e ka nder ndiyam kono kankoy ko noon koye wuuriri kono ha en yaali koye henere nde heɗi kesi en yii koye ɗuma donc ɗum ɗon holla en wondema fi en ala yi'ude haray wondema jinna wuura jinna ala Allah dalika alqur'ana fi laɓɓinangel en ɓuri ɗum ɗon o alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fih hudan lilmuttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سورة البقرة كفؤلode kono se wattan hila e nder aya on Allah daali alladhina yu'minuna bil ghaibi beno gomɗina ko wirni en sutaki jinnawir eɗen gomɗini en sutaki Allah eɗen gomɗini en suti malaika en sutaki malaika ɗum ɗon fof eɗen gomɗini wondema yiite no woodi aljanna no woodi eɗen gomɗini mayde ko goonga eɗen gomɗini malaikaji woni arde ƴetta wonki yoodi kono en sutaki ko noon kadi hanuɗen gomɗinirde jinna no woodi Allah acci e nder suraji ɗin fof muɗum surawol gotol o waɗani ɗum ɗon jinnaji ɗin inde suratul jinni e nder suraji ɗin kadi o suɓi surawol goo o ini suratul insan simore nde fi neɗɗanke no jange jante e muɗum haray jinnaji ɗin hiɗi mari noneji kanji tigi hiɗi qirditi piiji goo ko ɗi andano fi muɗum sabuna ɓay ari ha tawi ka kammu dow ga hari ɗi yahayno ton ɗi yaha ɗi heɓa information ɗi ara ɗi jonna karamokoɓe ɓen ko ɗum nene Aisha ɓe landino nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki yo Allah yurme ɓe enen nelaɗo min no woodi ko ngalɗininmi seeɗa ko maapininmi e affaire jinna ɓe maaki wo yimɓe ɓen no sifo piiji ɓe inna ɗum ɗo waɗoyay ɗum ɗo waɗoyay wonirale noon waɗoya ko honno ɗum ɗo woniri nelaɗo ɓe maaki
ɗum ɗon koko jinnaji ɗi yahayno jento wujja fenande hun gokkum e gonga hun gokkum watta fenande temedere hoore muɗum ɗi ara ɗi jonna ɗiɓe woni golludude e muɗum ɗin. joni noon kala yahudu dow ton jinnaji ɗin tigi inni wondema wa inna kunna naqudu minha maqaida lissam'i har meɗen yahayno dow garnokkugo jentago ka kammu faman yastami l ana yajid lahu shihaban rasadan kala on yawɗo jenti joni ina woodi toon ko wodde sunnayɗe lannayɗe fiyotigi joni ɓay woni hewti ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nele dow toon noon fermi ɗi landi noon ko honnun ɗi yoɓe ɗi tefi ha ɗi anda ko honnum waɗi dow ga accama yaheede no ɗi yewtiri noon e suratul jinni wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rachada ɓen anda si allah faala lettude ɓe e siko moƴƴere o faalanaɓe kono dow ga ɗo information acci heɓade e nder ko ɗi yiiloto kon noon ko nder ko ɗi yiiloto kon hakkude makka e madina ɗi arɗi taynilaaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɓɓutu no yoni ɓe e laawol heɓe juulude ɗi noddindiri ɗi ari ɓe wonnoɗi ɗon hiɗi inne jinnu nasibin ko e saare no inne nasibin woni ko ɗi iwi ɗi ari ɗi jentinelaaɗo jangi haa ɓe gayni ko ɓe juulata ɗon jinnaji ɗin ɗi yiltiti ɗi yehi ɗi wonti waajotoɗi inni allah daali e suratu zukhruf sin fayali surawol ngol wa id sarafna ilayka nafaran min al jinni yastami'una al qur'an janti tumande men naɓuno e maɗa dental jinna hiɗi jento alqur'ana o falamma hadaruhu tumande ɗi arno nelaɗo qalu ɗi inni ansitu jente nane moƴƴa kona yewtere kon falamma qudiya nde nelaɗo gaynuno jangugol wallaw ila qawmihim munzirin ɗi yilti ɗi wonti noddayɗi fi allah ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yaday ya qawmana ajibu da'iya allahi wa aminu bi rusuli kanji kadi watti wajare men nanindo yewte ɗo ɗum ɗo ko immorde ka allah ɗum ɗo ko deftere cippinde ɓaawo deftere annabi musa nden kono yo yimɓe amen ajibu da'iya allahi noote noddango allah ngon joni noon jinnaji ɗin ko noneji jelu hari e hadis inneteɗo abi sa'alaba al-khushaniyi baba sa'alaba woni ko fillani en hadis o wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki aljinnu salasatu asnafin jinnaji ɗin ko noneji tati woodi wo sinfun lahum ajniha yatiruna fil hawa no woodi noneji jinnaji goo wiray ɗi kaweeyo ɗi wiray wo wa sinfun hayatun wa aqarib jinnaji goo no toon ko bolle e ja'e joni noon ɓe mutaki pular ɓen ko woni ja'e ko yaare wotere si ɗuuɗi ko ɗum woni ja'e mboddi wotiri si ɗuuɗi woni bolle wowa aqarib ja'e wowa sinfun yuhallawna wa yuz'inun jinnaji go'o ko wonay ɗi seeɗa nokku ɗi egga ɗi yaara nokku goo ɗi wona seeɗa ɗi egga ko ɗum naneten woɓɓe no inna kamɓe ɓe eggini jinnaji ɗin yona ko mantore si tawi woni awa allah newnanima ɗum ɗon yona ko mantore minen min eggini jinna yona ko mantore wo ko honto jinnaji ɗin hoɗi jinnaji ɗin hino sifana ɗen noon ka defte wondema goɗɗi ɗin ko ɗi yiɗi ko nokku wedditiɗo wano ka boowe ka pitaje ka hansaŋere ma ɗum ka pete ko ɗon ma e cuuɗi wedditiɗi ɗi tawata hay goto hoɗa e mum hankadi kanji koye sifa ɗum ɗi yiɗi goɗɗi gono toon ko ɗi yiɗi hoɗugol ko ka pubelji goɗɗi goo ko ɗi yiɗi hoɗugol kaka hurgoji goɗɗi goo ko ɗi hoɗata koye ɓandu bani adama fillike al imam al hafiz ibnu abi dunia imam al hafiz o fillike immorde ibnu abi dunia on noon kadi ko gando meɗen goo e hadis mo fillani en ɗum ko yazid ibnu jabir on no tawa e sigaru tabi'in innaɓe tabi'ina ɓen komɓe woni ɓen si nelaɗo feƴƴi ɓe wondiɓe maɓɓe ɓen ko ɓen innete sahaba si sahaba feƴƴi ɓe yiyano nelaɗo ɓen ko ɓen innete tabi'ina joni noon ɓurɓe fanɗude duuɓe ɓen inna sigaru tabi'ina ko fanɗuɓe ɓe e tabi'inaɓe ɓen joni noon on no filli wondema
wondema ɓe naniri janguɓe maɓɓe ɓen ɗum ko wano ibnu abi dunia e alhafiz ibnu hajar al asqalani wondema wa ma min ahli baytin illa wa fi saqfi baytihim min aljinni wa idha wudi alghiza'u nazalu fataghazzaw ma'ahum wo ala e suudu ndu tawata jinna hoɗa e muɗum ala e suudu ndu tawata jinna hoɗa e muɗum en haɗal noon hulare dumen fi tan kamɓe tum hoɗi ɓe ronku natoygol ka maɓɓe eyyo jemmaji woɗi ɗin ko noon feƴƴirta kadi kono ko andingol en hiɗe wondi e majji joni noon si tawi woni aɓan a naati ka maɗa e maku nelaɗo sallallah alih w sallam ko yayno assalamu aleykum jinnaji ɗin ina he hande ala ka waale ɗo ko julɓe woni ɗo si haari tun groupe a naati nder toon a naati nder toon wa hikka si militaire no ari waɗugol incursion ka goɗɗo ina hande en heeɓi ka waale si a ɓanni ñamete ayni bisimillah ina he hande ka waale no woodi kono ñamete ala sa innaali bisimillahi ɗi cippo hawtida e majji koye makunelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o joni noon ɗin jinnaji hoɗuɗi ka hurgoji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e makani en wondema si o tigi no natude ko hurgo koyo innu honnu allahumma inni a'udhu bika min alkhubusi walkhaba'isi allah mi molorima jinnaji gori hoɗuɗi ɗo ɗin e jinnaji deyi hoɗuɗi ɗo ɗin ɗum ɗon on a naata e hunta hajuma ɗi waɗatama hay e fus kenen noon heɗen yejjita ɗi waɗali en goɗɗum fi muɗum kono ko mboni dandude ko allah allah dalika alqur'ana lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah hino woodi ko woni yeeso makko e ɓaawo makko ɗum ko honnu malaika kono dandamo sabu honnu yamirore allah ko ɗum waɗi hina en fo woni ko ɗi lorri hino woodi noon ɗi jinnaji lorri e meɗen ɗin jinnaji ɗiɓe lorri ɓen noon kadi allah itti e meɗen kadi ko wawa ñawdugol aroya e yewtere men ɗen joni noon gando meɗen winduno de deftere ɗo hiɓe tawa e ñawdoɓe jinna ɓen sabuna ɗum ɗon kadi na innugol minen woni ñawdoɓe jinna ɗum ɗon ko ka yiwdi amen ɗum ala ton a janganay alqur'ana on ñawdirte jinda ko aranum ɗum taw joni hay ƴiyeɗen a sellina innaga ñawda e jinna ya ƴetta kaake ko nandite mum ara inaɗa moccude ñama mbuuɗi hoore yimɓe fenande mocca tutta kan tum ɓe a woni sohlade wola ɓe anda ko onɗa wolude ɗayna yimɓe ɓen ko alqur'ana o woni numéro 1 ko goɗɗo ñawdirta jinna ɗum ɗon hina fina tawa ɓenen menen leñolngol ko noon men fof min ñawda e jinna ɗum ala nder ton nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama e nder koɗanɗe jinnaji ɗin heɓe makani en kadi yo o tigi rento e hibbugol ndiyan ko ɗum woni bawlugol maɗum coofugol e kaaƴe ɗe ka burure molanaɗe ɗe yo tigi rento e muɗum yo tigi ndaaru ka newi o yaha o hibba ndiyan ko fayi koye noon ɓurata heɓade muɗum daaro e fetere hibba ndiyan duwaka goɗɗum ɗum koye ɗum jinnaji ɗin hoɗi o wayrayno e ɗon fijude arton ko suudu tun o yana ɓe lamdo ko honnu waɗi ɓe nanga yanalngol kawtalngal ko o jiidirawo wala ɓiɗɗo ɗoni ko ñaami men ɓiɗɗo yejjitanoma ko honto o heɓi e probléme mo o wondi e muɗum o haray ɗum noon kadi ko reneteɗen muɗum ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama woni ko yamiri en joni jinnaji hino woodi waylotoɗi hino woodi waylotoɗi ɗi waylo noneji honnu waylo noneji buy hiɗi waylo mbaadi banadama hiɗi waylo mummunteji ɗin hiɗi waylo bolle hiɗi waylo ja'e hiɗi waylo nagge hiɗi waylo ngeloba hiɗi waylo be'um ma beewa hiɗi waylo baalil hiɗi waylo puccu hiɗi waylo babu hiɗi waylo colli hiɗi waylo bareji hiɗi waylo ñaariji jinnaji ɗin hino waylo ɗum ɗo fof muɗum wano waylotoɗi ban e yimɓe ɓen banadama ñande goo Abu Hurayra tamaro ko itta zakka ko fofka ka nelaɗo addete ko kamɓe andi ko hombo hendoto nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe yamiri yo goɗɗo gardu yo aynu
tamaroje ɓen jawdi zakka addande ndin ha weeta kaɓe ayni jawdi zakka ndin ɗon mawɗo goo molti o arimo wujjude Abu Hurayra nangimo o inni anda koko kalifu nelaɗo ni iɗa ara wujja ƴetta ɗo a jonna wo kombo inniyamimo ɓe naɓete ka nelaɗo sariya islamu rewne e ma kon woni sariya islamu a sariqu wa sariqatu faɓɓuta o aydiyahuma gujjo gorko e gujjo debbo ko taƴugol juuɗe ɗen o jeeji yandi miɗo mari ɓeygure ɗuɗuɗe ɓiɓɓe ɓen fof no wullude heege yandi accu mi naɓa ɗum ɗo accitalan kadi mi wattata o wooli ɗon ni wiɗi Abu Hurayra accitimo o yehi weeti bimbi tun nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam e maaki ko an yo Abu Hurayra an e koɗɗo ma on ko ɗum woni prisonniére je ma on dahaɗo ma on ko honno gerɗirɗon o nde nelaɗo o sifani kelan himo soñji ko tampere waɗi konko waɗi ɗon kombo andini nelaɗo ɓe ka maɓɓe ko Allah ko ɗum waɗi ko yiyata jinna ko nelaɓe ɓen innugol mimi yi jinnaru ɗa wawa yiide jinnaru kono ko waylinu ndun kono Allah tagiriɗi noon no Allah yewtiri en noon wa halaqal janna min marijin min naari suratul rahman o taggi jinnaru noon e longal yiite kono wawata yirde ɗum goɗɗi ko ɗi wirirayɗe ni ko ɗi yaray hendu ndun goɗɗo men yiyata hendu kono si hendu wifima en way kenum ɓuuɓu kum wifila ayi yeddoɓe inna jinna ala ɓen Allah daali koye yiite o tagiri jinna joni noon ɗum jinnaru tagirandu yiite si ndun naati e ɓandu goɗɗo o tigi sumay si yiite naati e ɓandu ma ɗum ari noon e maako maɓɓe goo jinna no yiilo e me en ko ɗum woni cheytane ino yiilo e me en wano ƴiiƴa yiilorta e ɓandu bani adama si tawi noon no ƴiiƴa yiilorta e ɓandu ɗaɗum sewkun e janol fof muɗum ƴiƴanno e mum se jinnaru noon no yiilorde nden toon ko moƴƴinirandu yiite harayno en sumino joni continue en ka Abu Hurayra accitimo o nelaɗo ɓe maaki ɓay o inni o hollima o artoyta o fenay woni nelaɗo ɓe maaki kadabaka wa sayaudu o fenu o artoyay woni ɗon ha nde ñande Abu Hurayra habbiti ɓe andi ha nelaɗo ma kalko wona gonga o artoyi Abu Hurayra nangitimo kadi andi nangaɗo ara num mo andile koko ayna o ɓurta e moltade ka Abu Hurayra nangitimo ɗimmum o inni aynano langarata o jeeji kadi o inni Abu Hurayra inni hande noon hewtoy kanelaɗo o jeeji on yandi accana mi artata few wattata yaafoɗala komi ƴetti kon kadi accaɓi naɓira e naɓora Abu Hurayra yurminimo ɗon accitimo weeti bimbi nelaɗo ɓe maaki Abu Hurayra an e koɗo ma on o inni nelaɗo o ari o wullitike imo soñji moƴƴa noon haray koye mi yaafo mo yandi mi accanamo o inni o wattata few lanni nelaɗo ɓe maaki wo kadabaka wa sayaudu ko wooli kongo fenay o artoye o aroy ka tammum Abu Hurayra desidi e ngal noon simi nangimo mi naɓaymo ka nelaɗo Abu Hurayra nangimo ɓay o nangimo inni aynanno artata nde ñande kadi laaɓi ɗiɗi joni noon mi accitatama few o jeeji ɗon ha o tawi Abu Hurayra accitatamo o inni joni yaafo mi tindine ɗo goɗɗum si a jangi ɗum ɗon bimbi ha kikiɗe ha nde ñande muɗum bone heɓatama ko immorde do e jinna mo hulata Allah do tawata ko murtuɗo yedduɗo Allah ta hulu bone makko Abu Hurayra sunani ɗum ɗon o muñanimo on tuma jinnaru ndun inni wondema haray koye jangu ayatal kursiyu Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm haka ayatal kursiyu haɗoy ɗon ko nu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki way ko yewtu makon ko non woniri sadaqaka o yewtima e ngal gonga wa huwa kadub kono kanko on ko fenowo ene Abu Hurayra hiɗa andi ko anni hombo woni yiltodirde nder ɗe balɗe tati ɗo Abu Hurayra inni o mi anda ko hombo nelaɗo ɓe maaki ko jinna wayli ndu wonɗa gerdude mum ɗe balɗe ɗo tati donc e wawi yi'ude ndu woosi ndu waylike joni noon si Abu Hurayra hollanoka wondema ko jinnaru wayli ndu kanko tun o andatano ko banadama o yii ko hombo andinimo ɗum ko nelaɗo ko hombo andini nelaɗo ko Allah kono an tuyi a yi'i goɗɗo ɗa inna tigi tigi on ko jinnaru haray no metti fi
ɗum ɗon yo o tigi rento wolugol ko anda na ɗum tun ko innete joni haray ko ɗuɗuɗo haala. Awa joni noon e nder jinnaji waylotoɗi bolle ɗin nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama fillama e hadis maɓɓe wo alhayyatu bolle ɗen wo mashul jinni wo ko jinnaji ɗi Allah halki, jinnaji yedduɗi Allah ɗi Allah halki ko ɗum woni ɗin ɗon. ɗon andi iwdi bani israila Allah yamirnoɓe wondemata ɓe nangu liƴƴi e asewe, woɓɓe maɓɓe nangi liƴƴi e asewe. Allah daali honnu fakunu qiradatan khasiina wonte baaɗi woɗɗinaɗi yurmede Allah. joni noon no bani adama halkira noon jinnaji ɗin kadi ko noon kadi halkira. ɗin halkaɗi wo ko ɗum woni bolle ɗen ko mako hombo ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama. bani adama halkaɓe ɓen kamɓe ɓe wonti piiji ɗiɗi koseji e baaɗi ko ɗum woni kula kero ma demu fof muɗum ko iwdi wotiri ndi. joni noon waylotoɓe bare ɓen ma bareji ɗin fi ñawore muɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis Abu Dharr koye deftere imam Muslim yewtere nden ƴetta wo lawla anna alkilabu umma la amartu bi qatliha. si tawi na ɓay bareeru ko mofte sifano enen banadama wonirɗen non mofte. Allah dalika alqur'ana o ma min dabbatin fil ardi ala e marku wonki ko ɗoni riɓaygel ka hewre leydi ɗo illa umamun amsalukum. si wona ɗum ɗon kadi ko mofte sifano mofte moɗon ɗen wokota wonuɓe reƴi honenete none bare on e tagori Allah ndin woɓe warayno kala ko ina bareru ɓe landa noon fi honnum ɗum ɗum woko noon kamɓe tigi ɓe yamiri ɓe maaki wo faqtulu minha kulla aswadin kala bareru ɓaleru e baleji ɗin warendu kala bareru e ɓaleji ɗin warendu ɓe maaki nelaɗo ko honnu wari ɗiɗa acci ɗiɗa ɓe maaki fa innahu jinnuha ko jinnaji ɗin noon e bareji ɗin aw min jinniha ma ko jeyaɗi e jinnaji ɗin e bareji ɗin noon. Ibnu Taymiya gando meɗen goto inneteɗo cheikhul islam o wi'i no woodi goɗɗi goo ɗi tawata si ɗi waylike ko ɗon wotiji wawata yi'ude ɗi kono noon ko ma yewtudugol e majji kono noon ko condition honnu ko yo taw o tigi no wawi fi muɗum no gandiɗi fi muɗum afwan na yi'ugol ɗi yewtudugol e majji yewtida e majji honno si jinna nangi goɗɗo weneten kon jinna nangi goɗɗo ɗon hiɗa wawa yewtudude e majji kono aroya e yewtere men nden. joni noon ɗin jinnaji fahin waylotoɗi bana adama waɗen mise wano ɗiɗi wano Abu Jahal e moɓuno heferɓe makka ɓen e ɓen ka serari ɗon fof ɓe nodditi groupe maɓɓen e nokku no inna Darun Nadwa ɓe yehi ɓe jooɗi ɗon ko honno ɓe warirta nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama. ɓay ɓe jooɗi keɓe haaldi woɓɓe inni raɗoɗen woɓɓe inni ten yeeyuɓe ñamete sa en ɓe heege haata kamɓe tigi ɓe dogana e hoore maɓɓe kasare ga Abu Jahal inni wondema min la mari feere mi sikkano woodi ɓurde nden moƴƴude ɓe inni ko non nden feere wo ndaren e ɓeygure be itten ɓurɗo yeɗɗude on e maɓɓe sukaɓe ɓen mottidiren ɓe naɓen ɓe yaha ɓe waroya Muhammad. si ɓe warimo Muhammad Quraysh wawata dartade ɓeɗo e ɓeɗo e ɓeɗo haray ɗon ko ɓe obligatoire ko ɓe jaɓa jonnitede ko innete kon fidiya. si goɗɗo waranama ko duwa jonnede kon hino o muññora ko warana kon. ko on jemma ɗon Sayyidina Jibril ari ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama e haalani ɓe yoɓe eggu Makka moɓo kala ko heddaniɓe Makka ɓe yaha Madina. ɓay woni Abu Jahl addi nden feere cheytan tawino hakkunde maɓɓe imo ardi e mbaadi mawɗo imo jooɗi imo jentade mo kala ko addi feere kon. on tuma cheytan inni wo feere ɓurande Abu Jahl addi nden feere ɓurande Abu Jahl addi nden. donc cheytan o ari kanko tigi o addi nden feere. joni noon hakkunde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam heferɓe makka ɓe mbayɓe fotti ka hare Badre pirugol
ko honno cheytan inni o ardi ɗon kadi e mbaadi bani adama e goɗɗo gono makka inneteɗo suraka ibnu malik o inni wondema wowata hulu hande la ghaliba lakum lyawm ala foolowo on wa inni jarul lakum min komi sembinowo miɗo wondi e moɗon. donc o gandi cheytan no jokki e sago makko ko nelaɗo tigi tigi woni ko ɓe yettinano kon hewtatano e meɗen kono Allah heedindini hakkunde meɗen e cheytan. joni noon fi yi'ugol cheytaneji ɗin ma jinnaji ɗin ɓe landino janguɓe men wano no inneteɗo andiraɗo alqadi abu ya'la muhammad ibnu lfira o inni wo la qudrata lilcheytani ala taghyiri khuluqihim wal intiqali fi suwar wo cheytan ala doole waylegol none makko tawata goɗɗo yi'aymo ma kanko tigi yo waylito wo illa bi shartin sona ha e hoore o condition ɗo ma sona hoore ɗi shartiji ɗo kanko noon o dallinori honnu kanko yewtuɗo ɗum ɗon alqadi abu ya'la muhammad ibnu lfira o inni ari e yewtere sayidna omar ɓe landano fi jinna sayidna omar inni ay la yastatiu an yatahawwala min an suratihi jinnaru wawata waylade no Allah tagiru ndu noon no woniri noon goɗɗo yi'atandu wo si wona ko mbileru wo fi honnu jinnaji ɗin hino mari mbile wono onon bana adama mariri mbile so yi jinnaru waylotondu e bana adama ma e kullum andu e ko mbileru e jinnaji ɗin wo si ɗum ɗo waɗi noddine si on noddini ndumutay si waɗi ko yo noddin si no noddini ndumutay ibnu hajar o inni wo hadis on ko hadis moƴƴo jon noon jinnaji ɗin hiɗi mari gori ma deyi hiɗi mari gori e deyi no yewtirnoɗen noon nane nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yamiri en si goɗɗo no natude ka hurgo ko yo innu allahumma inni a'udhu bika min alkhubusi wal khaba'is jon noon jinnaji ɗin kadi ene ɗi lamditoyte ñalande dargal no hasi mbiyerteɗen noon wano kanji kadi hiɗen jogii dalilaji buyka nder alqur'ana Allah daali ya ma'shara aljinni wal insi ko ono yo dental jinna e bane adama alam ya'tikum rusulum minkum arano e mo'on nelaɓe yaqussuna alaykum ayati rabbikum ɓeno sifano on ayeje Allah wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha hiɓe hulɓinirayno on ñalande nde hande arugol daro yeeso am ɗo e ñawore kono woni réponse on si tawi woni o tigi waɗali ko Allah yamiri kon o wo ko no woniri Allah kono min ari kama ɗo ko min ninsuɓe Allah daala haray ko wodanni on ko yiite ko ɗum o inni e suratul rahman sanafrugu lakum ayyuha thaqalan komi hebilanto on onon yo yora ko en ɗiɗo ɗum ko bane adama e jinnaru ndun ko ɗum woni on thaqalan ɗon joni noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama eɓe janggayno suratul rahman e nder ko ɓe janggata kon ɓay ɓe hewti ka lannode ɓe maaki mi nani jinnaji ɗin tuma kala mi jangi fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban iɗi wola goɗɗum ono mi nanali ɗon wola hay e fus ko par ce que ɓe yi'ali ɗi ɓe nanali kadi ko ɗi wolta kon kono kamɓe nelaɗo ɓe nani on tuma sahabaɓe lamdi ko honnu woni komin hanuno wolugol nelaɗo ɓe maaki ko honnu wolayno ɗon sifa jinnaji ɗin ko ɗi woli kon la bi shay'in min ni'mati rabbina nukazzibu walakal hamd ala hay e fus e nemaji Allah ɗin ɗi min fennata ko an wodani yettore nden yo Allah joni noon e jinnaji ɗin hiɗi mari diina hiɗi mari diina jinnaji go'o ko julɓe wa julɗi wano sifa enen goɗɗi goo ko annasara goɗɗi goo ko alyahuda wano diinaji ɗin fop kono jinna no mari diinaji ari e dalilaji muɗum ka nder alqur'ana kadi Allah daali wa anna minna almuslimuna wa minna alqasitun hino e amen jebbiliɓe hino e amen kadi saliɓe gonga on aya goo kadi Allah daali
wa anna minna salihuna jinnaji ɗin inni hino e amen moƴƴuɓe wa minna duna dhalika hino e amen kadi ɗi moƴƴa kunna tara'iqa qidadan min woni e laawi sirtuɗi allah janguɓe men ɓe yewti en saabu tippugol e bindi mu'minuhum yadkhulul janna gomɗin ɗiɗi e jinnaji ɗi naatoyay ka aljanna wa kafiruhum yadkhulun nar yedduɗi allah ɗin e jinnaji ɗin i naatoyay ka nder yiite wal iyasu billah e molori allah naatugol yiite allah daali seede muɗum jinnaji go naatoyay ka nder aljanna ƴetten fahin e suratul rahman himo mantande en sonnaɓe ɓen ka nder aljanna hurul ayn o inni wondema lam yatmithunna insun qablahum wala jan sonnaɓe no ka nder aljanna labaɓe ɓen no waɗa e tillisso ko ɗum woni suudu ko innata ko minten ko bas no wawa jomba nadama e suudu moodi makko himo habbi moodi makko ko ɗum woni onenete hurun maqsuratun fil khiyam jomba on ɗum ko huru lay nadama e suudu mo habbi moodi makko joni noon on ɗon wona seedaɗo allah daali lam yatmithunna insun qablahum wala jan adaki foppade on debbo ɗon bana adama wona noon feere jinnaru ɗum ɗon holli jinnaji gonno naata ka nder aljanna ɗum naafi en ala ɗi yiwde haray woni ɗi ala sen wattani hiila kuran fiilji ɗin aɗa yiya ɓoltingol ko tuma memuɗa si pooɗima anda way kuran no ɗo kono a yiyata kuran on no jinda e ɓuggi ɗi kono ko tuma memuɗa anda kuran no e maggol oyi ma hendu ndu wonden fofude ndu joni goɗɗo goo landino imam ahmad maka abou hanifa goto e ganduɗuɓe men ɓen kal islam yo allah yurme mo islam mo wonɗen e mum on hina innugol ko ɓeeɗo ma ɓeeɗo ko jokkuɗo wo ñiiɓe e muɗum ko on heɓi teddungal ngal allah daali onenete inna akramukum indallahi atqakum ɓurɗe teddude on ka allah ko on ɓurɗo hulde allah abou hanifa iwdi makko ndin ko afghanistan kabul kadi woni iwdi makko ndin kono ndaare on no janngoy ha jooɗi irak imo defandude l'islam ina wondema ko arabujo sakko wona ko arabujo o defandiri l'islam goɗɗo goo landimo o inni wo hiɗon yewti ka dina mon ton wondema cheytan ko yiite moƴƴinira kono ñalande dargal allah ko yiite woni ko lettiroytamo kono yiite lettirta yiite imam abou hanifa o hocci loopal ka leydi o biriki loope on o lanci oya ka yeeso ɓeya inni na piiro haalda a barmini oya landima na a barminmo o inni no komi lappirimo kon jababuya hono komi lappimo kon ɓe inni awa meɗen heɗima o inni wo iɗa hooli koye loopal tagaɗa o inni hi wo ko honnum mi lappirma wo ko loopal wo ko honnum mi lappi wo ko loopal joni ɓay mi lappima a waɗno hito ka waɗano hito wo mi waɗno hito wo a barmuno ka a barmano wo mi barmuno wo loopal barmini loopal ka loopal barmina loopal wo loopal barmini loopal wo a walla taguɗo on o lettira yiite kadi ɗum ɗon ta jiɓo si marsay oya ɓeydi landal goo wenni wo innama allah wo ko honto allah woniri si o hucci allah ko annora ta inni hi wo si o hucci ko honto ɓurata jalbirde si allah hucci oya inni wo iɗa andi pitilol oya inni hi wo si a huɓɓini pitilol ɗum ko ɗum woni lampu ma bougi ndaygu ngun ko honto e honto yara taw wo ko cenɗe ɗen fof o allah kadi ko non woni si o jalbi ko fof woni jalbude allah ko wannora donc ko jannguɓe ɓen woni waɗde mise ɗo ko jannguɓe ɓe wawata defandugol dina kan kadi islam o gotigi wawata defandirde ka e ɓaawo preuve ko be adda gandal sifa muɗum si defanda l'islam joni noon ene jinnaji ɗin hiɗi holla en jannguɓe ɓen yewti en hi no woodi hulayɗi en no hulirten goɗɗi goo kadi noon e majji ala dalika alqur'ana wa annahu kana rijalun min al insi ya'uduna bi rijalin min al jinni fazaduhum rahaqan wo woodino worɓe e bane adama
ɓe huuloɓe jinnaji ɗin si ɓe hewtino ni e cankumɓe en awa ko geɗal kaari on awa meɗen lumbude ko menen hoɗo kaari jinnaji ɗin si ɗi nani ɗum ina e ɓeɗo ja enen ha andi hiɗen ɗeƴƴiɓe kono kanji kadi kamɓe kadi jaaɓe hulde en ko ɗum woni fa zaduhum ɓe ɓeyda jinnaji ɗin rahagan bewre jinnaji ɗin ina jaa enen kadi jayɗen hulɓini ayi joni noon imamu ahmad wonde maɓe makani en ɓiɗɗo maɓɓe o landinoɓe inni wo ene baba woɓɓe no innude jinna goɗɗo nanata hito majji imam ahmad inni o woye on faɗɗaɗo kan ka o waali ɗon si o foccama ma ko wona yewtude de ko ina kanko woni yewtude woko jinnaro ndun woni e yewtude ari kadi e maku nene Aisha yo allahu yurmeɓe wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama hariɓe juulude cheytanerugo ari ndu faala bonnude julde maɓɓe ɓe faala yondi rento e maɓɓe kono ko ndu miiji konko bonnugol julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe nangi ndu darti nelaɗo no mari dole ɗiɗo ndu darti ɓe nangi ɓe ɗeɗɗi ndu ha ndu ɗengal ngal yalti ha ndu yoodi ɓe maaki mi andi ko ɗengal mayru ɓuuɓi konka ɓanduwa womi henni ndu mi haɓɓi ndu mi faala haɓɓude ɗon e tugalal go e tugale juulirde nden si weeti bimbi fay koye madina koye fof ara yiya jinnaaru ndun ɗum ko waylotoɗi ɗin taw kono ɓe maaki wo komi anditi ko maaku annabi sulaymana ɓe maaki komi anditi ko maaku musidɗo an on sulayman wo zakartu ahi sulayman ko honno woni on maako annabi sulayman e suratu sad annabi sulaymana maaki rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di allah okkal laamu ngu tawata hay goto heɓata sifa maggu ɓaawo an ko annabi sulaymana gollinayno jinna colli ɗum ɗon fof muɗum hudhud on tuma ɓe maaki mi anditi sabu ɗum ɗon mi acciti jinnaaru ndun donc no woodi waylotoɗi ɗi ara ɗi bonna hay julde goɗɗo sahabajo goo warno ka nelaɗo en nelaɗo nomi fuɗɗori juulugol goɗɗum no arde andintinanmi piiji ɗi tawata jeyaka e julde nden naɓiralan toon hakkille ɗen ɓe maaki ndun ko cheytaneru innetedu khinzib woko noon woni inde mayru khinzib ɗum ɗon ko addunondu ko taƴugol julde am nden woni ko addi ndu ɓe maaki noon ɓe nangi ndun cheytaneru joni noon fii ko innete kon yiitere siko goonga al aynu aynani ibnul qayyim wi'i rahimahullah gite ɗen ko ɗiɗi ɗuma ɗum al insaniya e ɗuma ɗum ko ayn jinniya ko jinna yiyay goɓɓe goo hara a wayrano ko leelaɓe nde wotere to yiyaɗe gite ɗen yiltodiri kono si hawri e karamokoɓe tutiɓe ka diina eɓe wawa ñawdude o tigi sabuna ko jinnaaru faalamo lorrugol ɗum ɗon iwa gite ɗen arta no wonirno noon min on dow min mi yii ha tawata goɗɗo hara hay fus a wayrani hay fus waɗamo nde wotere tuyata gite ɗin hara so daari hara ɗe feewa ɗum ɗon goɗɗum ɗum ko jinnaji ɗin woni ko wadde ɗum ko honno noon ɗi ardirta kenen e o tigi kenen si o tigi no waali ɗi ara e noneji boyi kenen ko andirte jinna no faala tampinde oɗo ɗum ɗon holla wondema haray ndu jooɗike makko wano wonayɗi ɗin e bana adama fof ɗe surtout wano irotoɓen kenen si ndu ari ko andirte oɗo imo haani moccede mo haani janganede ma kanko tigi mo haani moccitade a yiyay woɓɓe ɓen kaɓe waali ɗon a nana hito maɓɓe wasi haray ɓe ɗaani wasi ɓe wullay woni ma kenen hara ɓe jalay woni ma kenen haray ɓe ƴakkitude ñiiƴe ko inneten mbeelu wona mbeelu ko jinna woni ñoƴƴude o tigi kono windor noon ka defte ko jinna woni ñoƴƴude o tigi haray mo woyde ɗon mo wontude noddude faabo kono hito makko ngon ala yaltutude ko jinna woni ñoƴƴude o tigi goɗɗum ɗum o tigi hoyɗa na'i no jokki mo ma na'i no hawa mo ma himo yana e ko toowi ma bolle no iwtiri ɓawa makko ɗum ɗon fof muɗum ko koyɗi ɗi cheytan addata e o tigi ko ɗo annila sallallahu alih w sallam ɓe maaki si ɗum ɗon ari si a maƴi haray ko
ya sansu balndi waɗa janga du'a wonene te moccaka juuɗema awrula yiltoɗa no walornoɗa noon si tawi ko ni walornoɗa yiltora ni ko ɗum waɗi kamɓe sallllahu alayhi wa sallama kono ɓe walorayno ida awa ila firashi ɓe yino kaɓe waltoɗo nama ala shiqqihi l ayman kaka sengo ñaamo ɓe walorayno ɓe janga o du'a allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu zahri ilayka raghabatan wa rahabatan ilayka la malja'a wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta ɓe janga ɗum noon qul huwallahu si o tigi hunjaki du'a on ko ɓuuri moƴƴude gon kadi ko aya qur'an janga qul huwallahu qul a'udhu bi rabbil falaqi qul a'udhu bi rabbin nas ɗum ɗon fof muɗum si a jangi ko kanko tigi Allah daali wa idha qara'ta alquran si a jangi alquran arene ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura si a jangi alquran o mi waɗa e heedo hakkunde ma e ɓen ɓe gomɗina dargal ngal heedo timmungo haray si o tigi hunjaki du'aji goo yo ƴettu kisan hay si ko fatiha o hunji ɗum ɗo yoni ko mocco fatiha wona hay so yi Allah waɗingol ka fuɗɗode alqur'ana on dow sabuna ngol hitti eyi joni noon jinnaji ɗin hiɗi resindira ɗi resindira seede muɗum hino karel alqur'ana e suratul kahfi Allah daali wa id qulna lil malaikati isjudu li adama janto tumande min yamirno malaikaɓe yoɓe sujjan adama fa sajadu illa iblisa malaika ɓen fof sujji si wona iblisa ko on num haɗi o sujja o sali Allah daali kana min al jinni iblisa ko jinnaru fa fataka an amri rabbihi o yalti e ɗoftari joomi makko Allah no lamdade afatattakhidunahu wa dhurriyatahu awliya'a min duni ene hiɗen suuɓi cheytane ɓiɓɓe makko ɓe weldiɓe accuɗol lammin owe Allah ko ammin suuɓi Allah daali ka lannode aya bi'sa lizalimina badala haray boni suɓare ɓen toñuɓe si tawi ɓe suuɓike cheytane ɓe accilan min haray boni konko ɓe suuɓi joni noon jinnaji ɗin hiɗi seedanoyo goɗɗo ñalande dargal hay fi goɗɗi ko julɗi goɗɗi wona julɗi hiɗi seedanoyo to neɗɗo kadi ñalande dargal ari e hadis Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yo Allah on yurme mo o wi'i nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makanimo wo a inni araka tuhibbul ghanam wal badiya mi yi'ima an ko a neɗɗo yiɗuɗo ka fula sohoy mi yi'ima ko a neɗɗo yiɗuɗo ni'ugol mummunte awa sa yehi kane a taton si leeru juulugol yoni noddin si a noddini towna hito ma ngon ɓe maaki fa innahu la yasma'u mada sawti almu'adhdhini jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawma alqiyama konko noddinta kala ko mari wonki fuɗɗorde bane adama ma jinnaru ma lekku ma kullum ka nder burure fo seedanoye tuma ñalande dargal a noddinno fino laawol Allah ngol ɓantora a noddinno holluɗa jama on leer o yoni hara yo immoɓe immoɓe juula ko ɗum watti so noddinama cheytan on o boɗɗitoto joni noon ko honde tuma seytanuji ɗin ɗi yaltata waɗugol boneji majji o koye jemma ko ɓuri kon ko ɗum waɗi ari e makko nela sallallahu alayhi wa sallam jente moƴƴa hadis on wo ida kana junhul layli aw amsaytum si tawi woni kikiɗe on ari jemma on naati fa kuffu sibyanakum jogite fayɓe mon ɓen ko ɗum waɗi mawɓe men ɓen ɓe jaɓatano yalten e ɓawa futuro fa kuffu sibyanakum wo fa inna shaytana ma shayatina tantashiru hina idin ko on saayi ɗon cheytaniji ɗin yaltata fa ida dhahaba sa'atum min al-layli fa hulluhum si jemmine wonde e fayɓe mon ɓen wa aghliqul abwaba on ɓe dambuɗe mon ɗen te wattani hiila no heewi ko mboddi warete ɓawa futuro pet ɓawa futuro pet bolle ɗe yaltitan natugol ka cuuɗi yimɓe ɓen nelaɗo mi waaja ɗen wa aghliqul abwaba on ɓe dambuɗe ɗen joni noon ɗa ombi dambugal ma kayri ndi arde ka niɓum a ombi ndi naatay ndi natata ɗum ɗo ko waajunelaɗo wadkuru smallahi janto ɗon inde Allah cheytane rewata ka inde Allah janta wo fa inna cheytana
la yaftahu baban mughlaqan shaytan uɗitata dambugal on mbigal wa awku qirabakum miranji mon ɗin e misal looɗe mon ɗen suddede waskuru smallah janto ɗon inde Allah wa hammiru aniyatakum miranji mon ɗin hara ko miran ko ñamete waɗete ma ko hutorton ka nder suudu ma ombe ko e nder ɗum bolle arata maro e nder cuuɗi sen wattani yila ko koyngun ko a wattanta yila boddi yata maro naɓa jungo en Allah wallino ɗo goɗɗum mema tun ndi soppa o tigi si tawi noon hiɗa suddi wawata uddutude ndo fof ko wajibinelaɗo sallallah alih w sallam waskuru smallah jantoɗon Allah ayi si tawi woni kadi jemmini hewti ko waalo ɗon da rewaju maɓɓe wa atfi'u masabihakum ɗanni noon dayguji ɗi si goɗɗo waali ke o yeƴƴiti buusiwol no huɓɓi heewi ko namɗen suudu no sumi yimɓe ɓe yeƴƴitu kurɗe buusi no huɓɓi buusiwol ngol sumi sunni ka woni ɗon sunni suudu ndu fureji yalti waɗi en gurdam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ari ɓe haalni ɓe a nelaɗo dey suudu kaari en ɗum sumi ɓe gurde fo lutti nder ɗon ɓe maaki on yinge yiite ɗo ko gaño wonande on si on waalike ɗanninenge si on waalike ɗanninenge yo Allah newnan en ɓaɗuɗen ka jangueten ɗon ala hay fusko dina men kan mankini kala innuɗon woodi nder ton ko tawata ɗum ɗo an l'islam anda fi muɗum o fenni alqur'an o fenni nelaɗo Allah daali al yawma akmaltu lakum dinakum hande mi timminani en dina mon kan wa atmamtu alaykum ni'mati mi timmini e moɗon moƴƴere hande wa raditu lakum ul islama dina a yehi ka garage watti o towal mangal o inni ayno ɗo saabi on alandota ko fu sino heddi nder ton aduna no boni o vérifie fo surtout ɗon jogiiɓe appareil ji ɓe si ɓe inni mi lanni wattude ko on no heddanima nder ton joni noon nelaɗo maka dina kan Allah timminika Allah daala mi timminika woɓɓena goɗɗo no manque nder ton haray ɓen ɗon ko yedduɓe joni noon ene no woodi ko yiyata jinnaji ɗin haray na wayliɗi ɗin kono mummunteji ɗin no woodi ko yiyata jinnaji ɗin nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki ko Abu Hurayra woni ko fillani en hadis on ko fotta ɗum e mum ko ɗoni muttafaqun alayhi wondema iza sami'tum nahiqa alhimari si on nani hiito babuy koy fata'awwadhu billahi min ash-shaytani rajim wo inni a'udhu billahi min ash-shaytani rajim so nani hito babuy koy wo ɓe maaki kadi wa iza sami'tum siyaha diki wo so nani hito dontori wo fasalullaha min fadlihi fonte juuɗe toro ɗon Allah fi honnum fa innaha ra'at malakan ko malaika dontori ndin woni ko yii joni noon jinnaji hoɗayɗi ɗin ka cuuɗi e cuuɗi men ɗin haray anda fi majji joni jentoɗen ko janguɓe meɗen windani en e nder defte selluɗe e misal wano Ibnul Jawzi mo windi deftere mo inni nde sifatu safwa o filli toon qissaji tati mi ƴetti muɗum raɓɓuɗuɗi fotuɗi kadi o inni wo hari suuduno e nder Irak kala walɗo e nder mayru surtout noon kadi waloɓe ɓen toon no anda ko homɓe woko fure yaltinte ñande goo noon gando heeɓi tawi ɓe ala ka ɓe tolnamo siwona ɗon ɓay ɓen ɗon no hoolora gandal no gasa eɓe humpa résultat ɓen ɗon kadi ko on no watta gando on naati o werna ha moƴƴa woni ha jemma o weƴƴi tapio makko kongo juuli o fonti alqur'an on o jangi weyti bimɓe hay fus waɗale mo ɓe ari ɓe tawi mo wuuri selli ken ɓe tawi noon yoɓe sifanomo ko feƴƴi kon no gasa kanko haray o heeɓi feere konko waɗi ɗon ɓay buy rewi ɗon ɓe regi laama on tuma ɓay ɓe sifaniki moyni wo jemma mi yii yimɓe no iwa e ndu weyndu ɗum ko hoɗuɓe e boyli goo kadi boyli ɗi ɓe ari ka an yomi jannuɓe alqur'ana ɓe hotiti kadi e nder yewtere an min e maɓɓe ɓe inni wondema ndu suudu ɗo buy hoɗi ɗo kono hoɗuɓe ɗo ɓen fof muɗum ko yaroɓe tambanaya ɓay ko ɗum wodno ɓawoɗo yaroɓe beere fiima e ko nandite muɗum kala e ɓen no rewɓe ɗo min fusa mo hoore nden ko ɗum woni ɗi fureji hoccaɗi ɗo fof minen komin jinnaji kono komin julɓe kala rewɗo ɗo mo rewata Allah min rewa e o tigi noon ko qissa goo inneteɗo Salama ibnu Shubayb
o inni wo mi faalano eggugol yaha makka sabuna ko ɗon ɓuranila wontugol e di kami woni ɗo ni mi yeeyi suudu andum ɓay mi yeeyindu mi mooɓi bagage o komi sakkiti mooɓude kon ka nder suudu mi ari haa ka dambugal mi inni ko ono yo jooma yo kawtal ko ono yo kawtidanoɓe o inni o assalamu aleykum wa rahmatullah wo haray mi hiwrike on hiwrange l'islam wo fa ahsantum jiwarana wo o moƴƴini kawtal amen o lorrali ɓikkun an hay gooto o lorrali ɓengure an hay e gooto haray joni si tawi meɗen boni e moɗon yaafaneme minen meɗen faala eggugol mi yeeyi suudu andum min faala hotirde makka suudu ndun ko wiidiru hay gooto ala nder ton o nani hino jaabo haray jasakumullahu hayran onon kadi yo Allah yoɓo on ko ɓuri moƴƴugol wo minen kadi min eggay woni wa nahnu ala nukla minen kadi min eggay woni wo fa inna alladi ishtara addar rapidiyun sooduɗon ndu suudu ndu wonɗon ndu yeeytuɗon ɗo ko shi'ajo sooditi suudu ndun wo ko woni min egginde wo fa innahu yastumu aboubacrin wa umar wa usman wo shi'aɓe ɓen ɓe wonɓe artude ɗo ino ka dina maɓɓe yennugol aboubacre e umar e usman minen min wawata wondude ɓeɗo haray minen kadi min eggi onon kadi on woni kawtal moƴƴal joni noon ko honno goɗɗo wawata wonirde kawtal moƴƴal jinnal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ñande goye ɓe yeehi ɓaawo hurgo ko enen kon hurgo awa ɓe yeehi hurgo ɓe nuli abou hurayra ɓe inni addanallan ɗon komi laɓɓintinora abou hurayra addi kaaƴe ɗiɗi o addori jaañe nelaɗo ɓe ƴetti jaañe on ɓe feri ɓe ƴetti kaaƴe ɗen ɓe hutori ɗen ɗon ɓe laɓɓintinori abou hurayra landi ko honno woni ko sennidiri jaañe e kaaƴe ɗum ɗo fof muɗum ko ni walori ka ladde on tuma nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki jinnaji ɗin arno ka han ɗi tori ilan yomi walluɗi heɓa ko ɗi ñaama donc enen julɓe ɓen kala ƴi'al ngal ñaamuɗen tewu muɗum heddi ƴi'al ngal ko hirsira bismillahi ko ñaamira bismillahi ngal ƴi'al ɗon enen en ala ñiƴe maggal si en hawki ɗum ɗon si ɗi hocciɗi inni bismillahi haray ko capaɓen defanta en ɗo kon ka juulirɗe ɗum ɗa hino ɓuri ɗum urude tewu ngun no woniri noon ko noon woni artirde kanji kadi ɗi ñaama joni noon siɗa ende bismillahi andi ɗi heɓuɗi ɗi kadi ñaama e juuɗe ma si ala ende bismillahi andi ɗi hoɗi ɗon mbay ko a julɗo ko wondi walde heege kenen ñandinɗa bismillahi o ɗum ɗon holli oɗa e ɓeygure makko neyi imo ekkiti ɓeygur nden fo enugol bismillahi sina ɗum hoɗuɗo kama koɗo o heɓal ko ñaama o yejjita o waali kama ko innata mi heeɗi ka kaari tigi tigi on hay hirande mi heɓatano ka makko oyi on tuma noon nelaɗo sallallah alih w sallam e maaki wo la tastamjiru birrawsi wal isam wo taw laɓɓintinoro ƴi'al jaañe e ƴi'al fa innahu zadu ihwanikum min al jinn ɗum ɗo ko ñaamete jinnaji ɗin ni joni noon jaañe on hiɗi mari pucci hiɗi mari ngeloɗi hiɗi mari dammi ko ɗum ɗon ɗi ñaamata jaañe mummunteji men ɗin ƴi'e ɗe luttinɗen ɗin ko ɗum kanji kadi si ɗi hawra e muɗum tewu e muɗum ɗi ñaama ko ɗum waɗi no fillorano ɗen noon ka fuɗɗore yewtere hiɗi ka cuuɗi men sa ni bismillahi julɗi ɗin cippo ɗi hawtida e ma musidɗami on noddimen ñaamugol sa innali bismillahi ɗi wona julɗi ɗin cippo ɗiɗa no ɓiɗiɗa haray en torondiri e tori Allah yo newnan en nde hiɗe ñaama innen bismillahi rrahmani rrahim qissa tammo on goɗɗo goo e nder Irak ka hoɗuno toon kadi si o waalike o immoyke naafugol jemma o nana goɗɗo no koseta e nder suudu ɗum o ƴetta ndaygu makko mum innen torso ɓay ko ɗum woodi hannde ma lamputa baloy koy o watti ɗaɓɓutugol nder suudu ɗum foppo ala yiwde o ndaara dow siko goɗɗum ɓisi toon siko gujjo o ala yiide haye fus ñande goo jinnaji ɗin tawi ɗi laaɓanmo reedu koye ɗi noddi mo inde makko nden ko han yo kaarijo minen komin kawtalɓe ma ɓe a yiyata ɓe jinnaji ɗin haray
ko woni men imminde ko juulugol julde ma nde. Sa immike juulugol jemma menen kadi min immoto woni juuludugol e ma. Koko nantano keseta ɗo hare menen kadi miɗen weƴƴitata piwe meɗen salligo prépare o argol naafida e maɗa jemma. Wota hulɗum e wattama e fus wona ko miijiɗa ko wi'ma goɗɗum ngo. Wo o wowti ɓay hari o hula arano wo joni o wowti so nani kese kese emo andi koko yewtano ko. Wo ha kenen ɗoygol folamo kawɗani ɗon oron ka immagol. Wo kese kese on ɓurta ɗuɗde ka nder suudu o maƴa. Wo ɗum ɗon hollimo ɗi findinmo kanji doyi ɗi habbimo ka juulugol. O immo o juulida e majji. Ndeymo waɗa amin so hewti ka hatmu alqur'ana o nana yiɗi waɗa amin ɓaawo makko. Ñande goo noon o wayasi ɓay o wayasi kawtal makko ndeymo juulayno on andi sambuji ɗin kanen annexe wey koy wo si kawtalan no juulayno mi nanay noon si wimmiki juulugol ɓay o wayasi min ɗo andile o yeehi balɗe o ala e nder saare nden goɗɗo alamo yuude kono tuma jemmini wa sahay mo wo immade ɗon miɗo nande alqur'an on janga ka chambre makko. Yewtere nden komi ittinde koye deftere Ibnul Jawzi. Ibnul Jawzi ko tanira o Seydina Aboubacre o gandu meɗen mawɗo ka nder l'islam imo windi defte hewɗe ndeya nden hino inna adda waddawa nawnare nden e lekki kin imo windi firanen alqur'ana inde inna imo inni nde kanko tigi Zadul Masir janguɓe gonu inni mo windi defte ko yata temennayyi deftere ɗe fof muɗum nun ɗe wawano ka walli feede ko watta kon kadi Allah woni tawi ko sabu ko waɗi sabu makko yo maayu ko shiyaɓe ɓe woni ko sokimo ha o maayi. Ibnul Jawzi ka kaso o cippinayno alqur'ana on o cippini alqur'ana on ɗon e nder ɗin duuɓi ko sokki ka kaso ko heewi o cippinde alqur'ana on ka nder kaso toon woɓɓe inni o cippinayno e nder ñallal alqur'ana on kono o tori Allah yo Allah yawtanmo ko diwanta suratu Yusuf fi honnum imo jogino ɓiɗɗo ɗoftinoɗo mo ɓiɗɗo makko on noon maayi ɓiɗɗo makko yiɗnoɗo janngugol ɓiɗɗo makko on noon maayi joni noon ñande goo o jangi ha o hewti innama ashku bathi wa husni ila Allah o hewti on aya ɗon kaka Allah mi wullita sa sonja e suno mo mi wondi on o wulli moƴƴa nden ñande o ɗon kittitminde alqur'ana o donc o tori Allah so wari ha o diwi suratu Yusuf fi o waw timminde alqur'ana o yo Allah yawtanmo haray ko fiwata o yaw ha ɗon oɗon ka janngude alqur'ana o koye ɗon ɗi mi ƴetti ɗi qissaji ɗi mi sifani en ɗo. joni noon ko honno goɗɗo o raɗorta jinna e nder nokku ka woni ɗon ara noon ɗum taw haray ko bil qur'an ko alqur'ana o si tawi woni hiɗa tamƴini ɗo o hiɗa hoɗidi e sifa maɓɓe jinnaji ɗin e nder suudu ma ko honno watta janguɓe ɓe no waaji ya ƴettu ndiyam janga e majjam siɗa hunji bakarati jangangol fof siɗa hunji alqur'an on fof janga ber ko newani ma kon e nder alqur'an on suwano suratu safati suratul jinni suratul zukhrufi ayatal kursi suratul qul a'udhu bi rabbil falaq suratul qul a'udhu bi rabbin nas mocca e ndiyam ɗan wawa tutta hara tuta yaltani ƴetta sonnoɗa konten ko kapular wicca inna iɗa tori Allah si tawi sifa ɗin hino nder ga tawata ɗi lorra e goɗɗo ɗi jaɓata kawtidede Allah yo ɗi yaltu ko no hasi ɗum ɗon wawa wongol sabu ɗi yalta sabu konko jannguɗo alqur'ana o e ɗi yalta ka suudu ka o tigi ɗon wo hino woodi kadi ko o tigi wowlata o tigi inna wo mi wa unashidukum an takhruju wala tu'zu ahadan wo mi wowla ɗum ɗon laaɓi tati mi jeeji on yalte ka suudu ɗo wata on lorru hay e gooto nde o tigi hino wicca ɗan ndiyam ɗon ɗum ɗon kadi koye deftere woni haray ko o tigi ko cippe muɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi siɓe setinoke e oɗon no tawano e duwa mo ɓe janggayno ɓe maaka ko fillani hadis on ko Abu Dawuda
an abdillahi ibni amr sahabajo woni naniraɗo hadis on ko abdoullahi ibne amr radiallahu anhuma yo allah on yurma ɓe ɗiɗo wo kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama laatino ke nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ida safara fa aqbala alleyla si ɓe setinoke si jemma on naati hara ɓe yewtal ko ɓoni yataton ayno ko ɓe makayno ko ya ardu ko ayo leydi rabbi wa rabbukallah ko jeyimmi ko jeyima ko allah wa a'udhu billahi min sharrika mi molori allah bone ma wa sharri ma fiika mi molori allah e bone ko woni e ma wa ma yadubbu alayka e konko jindata e hoore ma a'udhu billahi min asadin mi molori allah immorde e ngayori wa asudin ma neɗɗo sakkotoɗo wa min alhayyati mi molori allah immorde e mboddi wal aqrabi e yaare wa min sakinil balad mi molori allah jinnaji ɗin ko ɗum woni hoɗuɓe e jayɗe ɓe tatago ɓe yiyata wa min walidin wa ma walada e konko jibini e konko e jibina ɗum ɗon fof no yilto e bana e ɓiɓɓe baba adama ma e jinna jiɗin no ɗi tagira noon kanji kadi jon noon wo hal yu'udhuna nnasi no woodi lorrayɗi yimɓe ɗum ɗon hino jojji ka nder defte wondema hino woodi lorrayɗi ñande goo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama eɓe yahino jihaadi kaɓe artata ɗon ɓe fotti e sonnajo ka hoɗo makko ɓe rewi hoɗo makko sonnajo no jogii boobo o faɗɗeteno ko fanɗi o laaɓi 10 e nder ñallal ngal no hewtirno anndi ko ɓeɗo woni nelaɗo eni kono e nelaɗo wallitelam boobo angon o tampi o faɗɗete laaɓi 10 ko fanɗi o e nder ñallal ngal mi torike ma ya wallitolan ber ko allah niwinan ma ko nelaɗo ɓe maaki naawili ni addanan ɗo boobo ɓe udditi hunduko boobo ɓe maaki ihsa aduwallah fa ana rasulullah yaltu e makko woɗɗito yo gaño allah min komi woni nelaɗo allah o ɓe ƴetti boobon ɓe jonniti yumma makko woni ɗon ɓe maaki wondema hande kadi ta hulu bone jinna no arte e oɗo jiidirawo on ndaari ñallal balɗe 2 woni haa kay boobon hetti hakkille mum o ƴetti dammi 3 wari ka nelaɗo o henni haray ko ɗum ɗon o addi fiikoɓe moccanimo geɗaljo maɓɓe on ko nelaɗo ɓe maaki jonnitemo 2 e luttino gooto ɗum ɗon holla haray an kadi tuma yahuɗa ka goɗɗo wo haray ko ya ƴettu ko ɓe warrani ɗum ɗon ko gundo hakkunde maɓɓe e allah jannguɓe ɓen no wawi addude mise seeɗa no wawi wonde ko sabu sahaba ɓen heɓe andi no woodi tampuɓe haray ɓen ɗon no hattude ñamugol si ɗum ɗon so heyeyama yonanay ɓe buyi surtout kadi ko yahoɓe jihaadi sahiɓe ɓe hatto jini joni noon heɗa heɓude dépense maɗa goɗɗo noddama ɗon fii ka ceernoyoɗa artude lekaji jani ɓe jonnama ɗon million ji fiiɗa waɗi ɗum nan wawi pottinde jinna alqur'ana ko alqur'ana allah du'a ko nelaɗo yamirma ko ɗum hutorɗa a hutora goɗɗum go sena ɗum ɗon yona kadi ko wotigina ko minen do yawno ko kaariɗa jinna no nangunomo ko minen waɗi ɗum ɗon wotigi watta ɗum ɗon manti yo ande kañum kadi ko woni golle muɗum yo taw otigi ko warrani kon ko fi allah o warrani nden hunde ɗon jinnaji ɗin noon kadi hino woodi goɗɗi goo ɗi tawata ko yo gerdu e majji si ɗi yalta e otigi ko ɗin woni goɗɗi ɗin waɗay ɗi otigi o faɗɗe hara o wowlay ko kanko tigi o anda joni noon an ñawdowo ɗum on hiɗa yamira yo taw hiɗa jangi defte ɓe janguɓe men ɓen ka l'islam muutiɓe gandal tutiɓe e ka l'islam ko yamiri kon taw ko honno woni ɗum ko ya andu honno yarata ko ya andu honno landotoɗa musidɓe o tigi ɓen ko ya yahay ko ya yahu yo taw hiɗa wondi e yimɓe ɓe tawata ko huloɓe allah ndeɗa yaha ɓe tawata ɓen kadi yo taw si tawi surtout wano ko debbo koyo ɓe waajimo ko honno yarata ko yo taw debbo on hino watti coñci yottiɗi hara awra makko on yaltata debbo on ko tawata ko neɗɗo ko harmanɗo mo neni goto makko kawo makko baaɓe makko woni moggo ñawdoɓe ɓen ɗum ɗon fof muɗum islam on no rentini ɗum ɗon yo taw ko ɓeɗo woni ko ɓadi o
ndehimo ɓe ñawda jinnawi ngil joni noon ko noni al alama wondema ngil ari e o tigi nde ɓe janga alqur'ana o wayya e o tigi no diwna ɗum ɗon holli ngil ari ɗimmum ɗum a yiyaymo partina guite makko ɗen tammum ɗum yiyaymo sonka wo ɗum ɗon fof si waɗi wata o tigi hulu koyo o tigi jango alqur'ana o singi wowli goɗɗi wowlata ko sa jangi alqur'ana on no sonjaɗi moƴƴa noon si alqur'ana no jangeɗe si a jangi alqur'ana on ɗi waɗa signe hiɗi nder ton goɗɗi o hiɗi boni ɗi jaɓata andinade ɗi nder ton joni noon ɗin jinnaji marorɗi noon si alqur'ana jangama goɗɗi ɗin aray wowlude landoɗangil hiwroɗangil inna ko honno jokkirɗa o inna o sonjam joni waɗen mise e ko ɓen ɗon sifi kon ka deftere maɓɓe wo ñande goo ɓe yawno ɗon ñawdugol goɗɗo jinnar noon ɓe landindu ko honnon jokkirɗa o tampinan o yaaɓan ko sifa ɗin haalaji donc min kadi mi yetti gando on inni wo hiɗa andi o yiyatama sakko o yaaɓe joni noon mo bonnima tewaki haray on no hatton jini lettede hatton jina lettede oya gando on addi misal ka alqur'ana lannode suratul baqarati allah daali rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana allah wata nangitirmen simen yejjiti ma simen falji oɗo faljo yaaɓuma allah taguɗo on o yaafoto hatta an yaafoɗa o tigi fuɗɗora ɗon joni noon si ndu jaɓi lolando ndu inde mayru ko bi honde tuma wonɗa e o ko honto wonɗa ni e ɓandu makko ndu ɗi fof ɗi jaɓay wowlugol moƴƴi ɗi ɗi jaɓay wowlugol ɓe lannino ɗon jinnaru ene an ko honto hoɗuɗa ka hurgoji o inni wo ko jinnaji ɗi wona julɗi ɗin ko ɗin woni o yiɗi sifa ɗin nokkeli ɗon donc ene woodi jinnaji ko lorreɗi goɗɗo hara ko gomɗin ɗi waɗana noon o tigi condition si ɗi accanay o tigi si tawi woni arɗo ñawdugol on yewtiɗi ha siko julɗi wo koya hulɓinirɗi ayaji alqur'an andi ko waɗɗa ɗo kon ko tooñe ma oɗo o bonnima kono o tewaki mo waɗima o tewaki o innima ya accanmo ma andi o tewaki si accanimo ko ɗum ɗo ni joddima ndin ka Allah si tawi noon a tooñu o tigi andi ɗum ɗo ko yiite woni tooñuɗo wo waajorandu ɗin ayaji qur'ana ɗi artay e laawol fewngol ngol wo goɗɗi noon noon waɗay condition simi yaltay e makko ko yo tiggo ko yo ƴettu cuñci l'islam en andi ɗin ko wonɗi défendude l'islam oui wonɗi défendude l'islam ñande goo Ata ibnu Abi Rabah ko sahabajo iwɗo Éthiopie iwdi makko ni karamoko makko ko Abdullah ko ibnu Abbas Abdullahi geɗal Abbas Abdullah ibnu Abbas inni mo ene Ata yomi holle debbo natuɗo aljanna o ma yaali taw oya inni o inni hay o jiidirawo ɓalejo ɗo ko jeyaɗo yimɓe aljanna ni Ata inni ko honno ɗum woniri ibnu Abbas inni ñande goo ari ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o inni ko ayo nelaɗo Allah o inni miɗo irade toranolan Allah yo dikkina nelaɗo ɓe maaki o isbiri walakil janna muññode nawnare ma nden Allah okkama aljanna debbo on suɓi wo siɗa yiɗi noon kadi mi torantoma Allah yandikko kono sa muññodi e nawnare ma nden mi okkete mi toranto Allah yonade aljanna debbo on ini mi suɓike aljanna kono no woodi ko mapininmi enen wattanen hiila e ɗum moƴƴa e ño'angol sonnaɓe men ɓen cuñci alhamdulillah buy e meɗen yawti ɗum ɗon debbo on inni wo simi irike ɓandu an ɗum yaltitay nelaɗo ɗum no fattay yam to ɓandu an ɗum yaltitata kon toranolan Allah awa simi irike wata ɓandu an ɗum yaltutu nelaɗo ɓe toranimo Allah sahabaɓe tawanoɓe ɗon ɓe maaki wondema mi yiyayne mo faɗɗa kawre lawol hara awra makko on ɓandu makko no fof muɗum hino suumi no wattori noon cuñci timmuɗi ɗi enen noon ɗo sonnaɓe ɓen si en ño'anayɓe ko coñci innugol hara ko dande nden hara no yaaji ko évasé dande nden hara ko yaaju ɗum ko évasé ndaaru dey debbo feetuɗo on ɗon no torade Allah yo nelaɗo toranomo Allah si tawi woni awra makko yalti ɗum no mettamo
yo nela torano mo Allah yo tawsi o irike ara ɓandu makko no yaltitali feetuɗo noon ndikkuɓe ɓen kañum no wiide mission ñoanaylan conci koyo taw balɓe ɗen no yalti simi wattiki hara kala yiiɗo yo inno sifa muɗum ala e ñongu fotugo oy jama on no serti joni noon si o tigi no ñawdude noon nawnuɗo on wono imam ahmad kamɓe ko honno ɓe gerdirno ñande goo ɓay woni ɓe hollitama e sonnajo goo o faɗɗama haray ɓe torimo yo yaw o wallito ɗon ko ganduɓe ɓen noddete paɗal ngal o heewi salligorgol na yarteɗe soirée ɗen ngal o heewi salligorgol o ƴetti ngal paɗal ɗon o jonni taalibajo makko goo o inni yahu inna jinnaron ɗum min ahmad mi inni yo yaltu e makko saabi allah sina ɗum ɗon a foccirandu paɗalal ngal jinnaru ndun ko honnun do inni sam'an wa ta'a min nani min ɗoftike wosi imam ahmad yamirime yemin eggu saare iraq min eggay wo fi honnun imam ahmad ko neɗɗo allah o ɗoftike allah ko hedditi kon fof ɗoftotomo woni ɗon ha imam ahmad feƴƴini tawi debbo on dikkino o watti jiidade o faɗɗoya kadi ɓe noddoyi gando goo gando on ari kanko kadi mo ñentinde imam ahmad jinnaru ndun inni mi yaltata an e imam ahmad o nawa gotum on ɗon ko neɗɗo allah donc en andi na wartiɓe déléguaji jani ɓen fof muɗum woni yimɓe allah jinnaru ndun inni ndu yaltata oɗa no si o yamiri men yomin yaltu min yalta e fi honnum ko neɗɗo huulowo allah ko hedditi kon fof muɗum kadi renti e makko ibnu mas'ud ɗum ko abdoullah ibnu mas'ud hino jeeyano e ko kanko o huutorayno ñawdirgol jinna ɗum ko aya eno e lannode suratul mu'minuna afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'una haka aya on haɗoyi joni firen berko ko yewtuɗen ɗo allah daali ene on sikku menen allah komin tagiri on koye hoore fijundaru e on ruttotako kadi ka amen ga allah daali fa ta'ala allahu lmalikul haq allah to wi e laamu makko ngu la ilaha illa huwa reweteɗo wala sina kanko rabbul arshil alkarim kanko woni jooma arshi tedduɗo on allah daali wa man yad'u ma allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi kala on rewɗo allah goo harayna min ñalande dargal haray ala prévies o allah fa innama hisabuhu inda rabbi allah ñawoyaymo innahu la yuflihu lkafiruna allah o malnata heferɓe ɓen wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairu rahimin kanko ko ɗum ɗo o moccayno abdoullahi ibnu mas'ud nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki on o aya ɗo si o janggama yo e fello mo muñcoto o aya ɗo si o janggama e fello ngo muñcoto ko ɗum waɗi ibnu taymiya cheikhul islam kanko ko ɗum o moccirayno kanko kadi e suratul safat e suratul jinne e suraji ɓuy ko nder alquran ayatal kursi ahmad ibnu hambal kamɓe kadi ko ɗum ɗon ɓe moccirayno nawnuɓe ɓen joni noon si tawi a nangi moccugol nawnuɗo o kenen o yenna e o tigi o yenna e hoyre muusunde wata o tigi seytin wona on nawnuɗo ɗon woni yennude ko jinnar ndu woni yennude ɓay woni gueɗal imam ahmad on abdoullahi landike mo ene baba woɓɓe inni jinna goɗɗo nanata hito majji o inni o woye ɓe fenay woni konko wona nanede feetuɗo on iriɗo woni yewtude kon ko jinnar ndu woni yewtude si foccama kadi piggal ngal ko jinnar ndu wona foccede kono ko ɓandu oyan ɗum woni hawrude muɗum nawnuɗo on wo kenen o foccete on iriɗo piggal si ɗum piyama ngelo bamba mayay kono kanko ɗum wattamo fuyi saabu honnuina e makko wo seede muɗum ndaare si tawi o irike si jinnar ndu accitimo ndu innama e ndu yaltu ndu yalti o immoto o lando ko honnu waɗi sina ɗum o piyama piggal musungal e gandi si bandi ataki goɗɗo piyimo si warti ka suudu ko innata naɓelan ka labtani ɓe warila kono o immoto o lando ko honnu waɗi mo saabu na piggal ngal fof muɗum ko e jinnaru ndun woni e hawrude joni noon jinnaru ndun ndu lande noon ko honnu waɗata ha yalta kenen ɗi waɗa e condition ko yo naatu ka annasara yagal inna o we natata ka dina moɗon si tawi noon ɗa hooli dina men kan joni daren enen ɗiɗo ko hombo ɓuuri jogitade preuve ko hombo wawata daradeɗe ɗo enen banaɗama taw ɓe jindinoɓe ɗo e deftoye ɗo o les jéhovah
inna an iɗa wawi ndarude adda aaje qur'an e hadis nadan ka nder l'islam a wawal ɗum ɗon ko jinnaaro wawata naɗugol e nder l'islam ko ɗum waɗi ko yotigi ɓaɗu taw ka jangete toon o janga si o waɗa sifa ɗin piiji nodda jinnar nun an al islam gerdon ɗon ha ndu nataka nder l'islam joni noon ka yaltugol innandu yo ndu yaltu si ndu inni ko honto ndu yaltirta si ndu yaltiray ka gite inna o inna yo ndu yaltir ka kine ma ka hunduko ma ka noppi innandu kadi ne ndu yalta koye ndu inno assalamu aleykum wa rahmatullah ndu ƴettane ahadi kadi ndu ruttota koye otigi tanke on no wuuri si on landidi on ahadi ɗon hiɗa wawi yamirde ndu yo ndu yaltu goɗɗi gono toon salotoɗi ɗin noon ko ya foccuɗi kon bo wona foccede ko nawnuɗo o wona foccede si o foccama ko woni muusude ko jinnar nu woni muusude kenen noon si on yewti ha ɗi naata e l'islam wondugo naati l'islam ɓaydu naati baben mayru ari kadi ɓawti lebbi heewuɗi ari nangi debbo on bonni hakkille debbo on ɓe yehi ɓe yiidi toyi e gando on gando on landi ko honno naaduma e o ko honno inneteɗa ndu sali wowlugol o inni koye dina honnu wonɗa ndu sali wowlugol ndu inni wolta o inni gasi jonni haala nan inde ma ndu wowli inde mayru o inni kisan ko han nasarankejo o inni ndi ko johanna ndu innete o inni kisan nden inde noon ko inde an nasara mi andi ko an nasarankejo ene ka dina moɗon ɗaya ko an nasarankejo e ka dina ane ko hon woni ko serti ko annabi isa nela se nelaɗo nela joni noon annabi isa e nelaɗo ɓe fof ko allah goto neli ɓe ka dina mon ese ɗum hino ka nder dina mon lorrugol goɗɗo sa inni himi hollama preuve ala ɓayi fi isa no ka deftere amen gerdon ɗon ɓe gerdi ɗon ha ndun ɗon no naati ka l'islam andi ko ardu yottagol fi ɓiɗɗo mayru no naada dina no wawa ko naadeten ɗo suka min to jan e konngole ko nanditi ɗum l'islam hara makko ɓe yiɗa andi satta e maɓɓe awa joni noon ndun ɗon naati l'islam babe mayru ari yottagol ndu feetini oya ɓe gerdi ɗon ha ndun ɗon naati l'islam woni ɗiɗi ɓeygu ndun ɗon noon aro yottagol kadi a sendi ndirilan e moodi an e ɓiɗɗo an o ko ɗum waɗi min kadi mi bonni hakkille debbon ɓawti lebbi ɓe gerdi ɗon ha debbon kadi naati l'islam kara ɓinndingol ɓay sa yon pooɗike joni noon hari ɓe jogino kanji jinnaji ɗin wootu dinnaru go'o inna e noon ndu jandu ndun bappa ndu ɗon inni wo famille o fof muɗum min sendama e famille an o ko ɓeɗole mi anduno joni on naadi ɓeɗo fof ka dina moɗon on sendindirimi on tuma ɓe gerdi ɗon kaydi ha ɗum ɗon kadi ndu naati l'islam ɗi fof majji ɗi ahodi e ceernojo on ɗi naati ka l'islam ɗi jaɓi yaltirgol assalamu aleykum ɗi haldi ɗi jaɓi ahodede kadi wondema ɗi artata e makko ɗin ɗon fof ɗi naatiri noon ka nder dina donc haray sa yon o pooɗike yewtere nden hinde juuti moƴƴa kono haray affaire jinna on koyen gomɗin hino woodi wonayi en hulu tanke ɗen jogii alqur'ana e sunna nelaɗo on e juuɗe meɗen wona yi en hulu en duwaka hulugol defte no woodi buy ko tawata eɗen haani ɗe nafitorgol wano al azkar ko hombo windi nden deftere ɗon ko imam an-nawawi ko woni winduɗo riyadu salihin ndene deftere al azkar ko woni al azkar ko jantoje allah tu woni nder ton ko fanɗinande riyadu salihina maka fanɗinande hisnul muslim ko ɗen woni ko fanɗinande deftere innande al azkar ino tawa e kadi si o tigi wallitike on ɗon ha jinnaji ɗin ɗi boɗɗitike mo a hino piiji ɗi o haɗata o tigi ko almuhafaza ala salat fil jamaa ko duumagol e heɓugol julde jama woɗɗitagol gimi e gami e salligagol ado o tigi waalagol jangugol aya alqur'anare nden ñande be ñande nelaɗo sallallahu alih wa sallam e maaki suratul baqarati wo kala ƴettuɗo suratul baqarati akhduha baraka wo ƴettugol nde hutora suratul baqarati kono wondi e barke wa tarkuha hasra
accitugol suratul baqarati ronkugol janngol ɗum ko galle muɗum ko ninse wala tastati'uha al batala jinna wawana hay o tigi fus si o tigi no janngude ɗum ɗon saabe e nder suudu makko seytane arata ɗo ñande o ñande sendindiremen ɗum ɗon kadi woɗitoto suratul mulki ka o tigi no walade kadi o janga ɗum ɗon si o hunjaaki yo o yeeɓu o janga si o wawata yeeɓude o janga yo wattu kaseti mum o jento andi no hoyi ma ɗum suratu yasin o tigi janga o hunjo si o hunjaaki o janga si o wawata jangude o jento waajigo kadi o tigi jaɓa wondugol e moƴƴuɓe ɓen si tawi woni o tigi sonnaji on ko wattotoɗo wattande o yamire yo ƴettu coñci l'islam si tawi o tigi kadi o jaɓi ɗum ɗon o yamire kadi ko watta o yo innu bismillahi ñawdo on kadi no yewtirɗen noon e laaɓi boye yewtere men nden